अहमद मरोइब पाउसिंग पिजरी मोब कंट्रोल तौब लाप रैपिड एक्शन फोर्स न मोइरांगखोम लोकलाउबुंग लंबीदा खांबा गाड़ी 8 युम अमा अमदी वर्कशॉप अमा थुगाइरम लई Prime Minister Narendra Modi na ngasi appointment letter lising humfudra Rozgar Mela da yanthokadore Imphal gi Valley area da laiba district singda ngasi numidang pung 9 fauba curfew konthokli Khurumjari ELITETV ki Manipur pau min yang tabri puno Rishikesh Naorem na taram nokchari miano pung ba ipau pidringa gi mangoi na COVID-19 ga mari leina na lengang na piriba SOP singak na sapina ba khanganjari miano matam bo da marks opi ba khut sa seng na hamtok pi ba amadi mi amaga gi marakta fit tarulam na lepina ba khanganjari masida sunatna COVID-19 ge vaccine sing matam chana kapthok piduna laichat asibo lanthena bada adom dom su thaudang lobyu haina ELITETV ki makai gi miam da appeal tuzre housing mapung ba pau miam da santona pijare Manipur ke hojik oiriba irang asi ngak chenaba center dagi lakiba rapid action force ke kangbu na ngarang nongalamdai pung ani khara helakpa dwaida moirangkhom loklaw bungda khamduna leiba gari 8 yum ama amadi workshop ama thugairam lei CCTV camera footage ki matungina rapid action force ke personnel kharana lambi da khamduna leiba car sing adu nung amadi nongmai ge batna thugaiba gi saktam utkhe ngarang mafam adwaida army ge gari sing check toroga chatlo haiba yade haiba ge wahau dagi irang thokhiba leiri kari marong ki tama gari sing yum amadi workshop adu thugai ki bno haiba tongan ba section kya dagi hanglak le panba yabadi haukiba me kuntere ke numidang su force asima ke mioi ahumna new chekon da leiba dukan ama mai thanabo honaram badagi footage phangbadagi makhoi ahum thabak dagi suspend tawkribani makhoi ahum adudi haryana dagi kuldip sonipat dagi pradip kumar amadi aligarh dagi somdeva aryani Narangi gari gi thawong adu kari marong gino kari sounding ba leibano haiba mafam duki micham miyam na wahang kaya su hanglakli India ke Prime Minister Narendra Modi na ngasi India ki tongan mafam singda video conference ki kothang de appointment letter lising humfudra yanthokre nauna thabak changlaba lebak asigi mafam nifu humdoida hariba appointment letter sing adu yanthokibani nauna yanthokiba appointment letter sing adu department sing aduna Financial Service Department of Post School Education Higher Education Defense Health and Family Welfare Revenue Railway amadi atai department sing ni Manipur da ing tapa santi porokna bugidama ngarang National Capital Delhi da World Meitei Council na selaga bike rally ama pangtokre Delhi Police na permission pikidrabasu yamlaba miyamna bike rally adu pangtokhe rally adu da Meitei bu thinta batawdana schedule tribe list da sarhalu kuki militant sing na suloktu haiba wafam kaya su thamki hairi Handak Siem Kiba Peace Committee da Manipur ki Chief Minister N. Biren Yorokpa asi Kuki NP Manipur amadi Indigenous Tribal Leaders Forum ITFL na akan mamong da yaning do phongdokre Peace Committee asi santi hanjalakna ba loina na lanjina duna lairiba sing ne ta na lairiba matamda hena fagani amorom da masage aya ba yaudana committee asi da hapsilakliba si laibak thibani haiba wafam su thamlakli Manipur da tholi birang si Chief Minister na thohan ba ngaktani haina su maral sirakli
Panbayabadi Committee Asida Manipur ki Saknaraba Makon Mai Mongsaba Masa Kangdana Yaholak Le Haiduna Yaubungam Loy Haiba Fondo Palekrabani Amarom da Ratan Tiamsu Masagi Atopa Schedule Labana Yaubungam Loy Haibatanatana Kokomi Mihu Jetendra Ningobasu Yaubungam Loy Haina Fondo Kibalekrabani Amarom da Peace Committee Asida UCMD Yaukidabani Lamdam Asi Tangdu Lektaba Poroknaba Ngamnaba Peace Committee Sema Matamda Minister MLA Kaya Yaholiba Si Forum for Restoration of Peace Manipur ki convener Asang Kasarna Pendo Fondokre Wafam Asi Forum for Restoration of Peace Manipur na lamdam asi tangdu leitaba poroknaba ngamnaba Union Home Minister Amit Shah amadi Assam Chief Minister da Peace Committee semnaba thangkiba wafam adugi matangda ngasi Major Khuda leiba Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba duda fondokibani magna makhatan hai Manipur da tangdu leitaba porok pangamnaba semba Peace Committee da lamdam asida leiriba tribe kuntramari gi mioi amamam yahonduna CSO kaya yauduna semba pamkibani adumakpu madugi ona tainabada Peace Committee semba matamda MLA Minister kaya yahon ba si laibak thibani hojiki oriba fibam asida lengak loi singbu Peace Committee semba yahon ba haibasi matang chade makoina semba Peace Committee asida naga maitai pangal Punduna Siamkiba Forum for Restoration for Peace Manipur Yaudrabasu Lamdam Asi Tangdu Leitana Labang Naba Porapa Matamda Forum Asina Matam Chupada Honagani Haiba Wafam Sing Fongtoki. Minister Singh, Yauba Habitati Hujiki Tansa Sida, Moy Yaubu Yadeba, Maramdi Peace Committee City, neutral Oiba, third party person Oigadaba, Miway neighbor. Hujiki Lengak Asiga, Atopaga, Yamna misunderstanding Amada, a quite land on a bomong the conflict the lady about. Adu conflict labor me aduna, Tonariba me aduna, Peace Committee the head order de, Karamina Peace Puragadabano Hijariba, Mase Prajamayam the Paptabu, Todobo, Uzi Toribo Miam City. Peace oriented Webio, fun oriented way na Chatpigano Hibuse, Prajada Koi Tamjaninge, Aduna Forum for Restoration of Peace na Tamjabade, Handak Topa Peace Committee Hibado, Akoi Yahweh Yaw de Habigina Jade, Taudubo, Akoina Kalambade, Masidi, Akogi, Tribe Kutimagi representing Ama Oiraga, MLA Sing Mantri Sing Yaudadana, neutral Oina Taba Taubada, my Pakani Hijabigi proposal Tokibani, Adubu Hujik, Smaina Tokre, Oishnu, Gea Popo, my Pakadara, I quay Kangde, Makoki Oishnu, I quay Yaw Peace Committee, the Yaubo Yaudabado, I quay Madu the important in the low day, Taudubu Forum for Restoration of Peace, na Manipur, normalcy, Lakning, I cannot Taba Honari, Lakri Popo, I quay Mamang the Junction, the Taba Togani. Paugi Maraktan Atiamba Bre Amatapun Luminasi. Admission Open, R&T Institute and Aviation Academy के लाकतो रिविसेशन 2023-24 के admission हौजरे Institute as the Ministry of Corporate Affairs Government of India na well recognized तौरबा अमदी 5-year service complete ओइरबा मणिपुर दा अमतंगाइरबा Air Hostess Training Institute अमनी class 12 pass तौरबा महैरोई सिंगना तुंगी अफबा career अमदी aviation industry दा संगनिंगबा सिंगना मिंग चनबिबा यारगनी male and female punna apply tauba yaraba 10 to 15 years flying experience lairaba trainer singna train tauriba 100 plus students placement pikraba institute asida tongan ba course sing khudong chaba leijari course sing atudi international air hostess training airport operation and staff training ground handling loina soft skill career counseling interview skill spoken english and hindi grooming guest lecturer session resume making mock interview service classes, first aid, interview preparation, Zumba class, swimming class amadi, airport visits, Institute Asiki staff single loinana placement assistance kidamag infal amadi, atopa state sing the su kudong chapa pizari, kudong chapa sing asiki damag, 12 standard loiraba students singna Institute Asida lakpiduna, akupa marol tanabu amadi online inquiry kidamag contact number asida, call tawiduna tanabu. 7005970470 natraga 8132092225 SS Career Solution na chahitara hena kunai sida leiriba naharol singbu achungba sinfam mama khangjana bagi khudong jaba du mapung fana pina bagi damak specialized oiraba team kaya semdona angang singbu nauringai dagi khoiga chana ba sinfam gi maramda Singna mari makhong taktuna afaba kunayama oirakna bahona duna ngasi fawbalak Career Solution amagi chapchana guidance thi bahaibasi arriba dinate adubu iborgedi thoina nungsa thiningai oitre
SS Career Solution na akaknaba plan amadi expertise singa punsinduna satra khaknatana community level dagi hauraga adom gi khwaidagi chanaba sinfam adu mai pakna chatnanaba sem sagani aikoigi mamal yamlaba naha singbu tungge achuba lambel amada lamjing haurasi SS Career Solution na piriba khudong chaba singasi khopna khanta haurasi Welcome you all to Unacco College, Kongman, Imphal East, an exclusive co-educational college offering both BA and BAc courses. Unacco College will be affiliated to Manipur University, Kanchipur. First academic session will begin in July 2023. Hurry up! Registrations and admissions open for 2023-24 academic session. Diabetes ka loy na hinglibusing tha amagi manungda fahanba ngamle. Khong hamba nungai tabasu numit mangani gi manungda fahanba ngamle. Piles haibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle. BP wangbasu tha amagi manungda normal da lehenba ngamle. Pumnamak natural oiba anoba hidak makal singna laying jabani. Hakchang da sokadaba side effect amata leite. Makhatana hidak chabagi mathau su tararoi. Ako pamorol gidamak na si maglengsin biraw Diabetes Hospital, Jenims Road near Punjab National Bank, Porompat. Admission open. Manipur ki mapanda satrabasu yaraba best quality education ga loinana Saraswati Institute of Management and Paramedical Science pangai. Manipur University da affiliated toba Indian Nursing Council amadi Pharmacy Council of India na recognize tawraba college asida chaliba academic session asigi akagnaba sit masingi admission hauzare. Coursing adudi BSc Nursing, Diploma in Pharmacy, Bachelor of Pharmacy, BSc Forensic Science, BSc Radiology and Imaging Technology, BSc RIT, BSc Medical Laboratory Technology, BSc MLT amadi BSc Operation Theatre Technology Operation, BSc OTT hariba coursing asigi scholarship ki khudong saba su phangbigani amadi meritorious students singi oiba tongan ba khudong saba mayam amalegani akopa morog dama 9856575163 college address pangai opposite MPTC da lengbiratuna ngasimak khudong saba silowiu. Babina Diagnostics Manipur da ihan hanba oina ingsok lising amaga chamapal marifuhumdoi da linkhatki Masina awang nungpok Bharat da yamna pak chawna miyoy bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kaya gi changyeng sing pangthoi mayam dugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pak na pangthokli wana hona jaba miyoy bagi sebani khana angam bathak da laibak thiraba ana ayek nanglaba kaya gi mating pangjaba si sakhang biduna awang nungpok da ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi Miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari unit asida thamjariba matam gi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI 128 slice CT scanner mammography DEXA scanner digital x-ray loinana hematology clinical chemistry amadi clinical pathology immunology microbiology molecular biology amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers break ki matungda makata pausan toksari IGAR South ki meeting makada Marisuba AR Battalion na hangang makale kaida hangiba relief camp da relief materials sing mateng pangkre Marisuba AR ge Commandant Colonel Sandip Misrana luchingduna pangtokiba relief material yanthokpa da hangang kontha makal kai model club na sinduna hangliba relief camp da lariba singi makai taki thagat ba phungdokhe relief materials sing adu da angang na season na ba potlam kaya yauna nomada changdaba yadraba tongan ba potlam kaya su khusin daki hairi Imphal East, Imphal West, Thobal, Kakching amasung Bishnupur District ko ay ngasi ayuk pung mga dagi horoga numidang pung 9 fawba curfew komthokle Kangpok Pina nungtil pung 9 fawba curfew komthokle curfew komthokle ngai manungda kaithel amadi dukan singthong hangnakhi loinana curfew komthokle ngai manungda miyamna chana thaknaba atai nomgi changdaba yadraba potlam sing lesinakhi lambida mahausa kum gari senakhi
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯂꯩꯃꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯄꯔꯤꯁꯗ MSPPꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯎꯄ-ꯑꯗ꯭ꯌꯛꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯣꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ MLA 10ꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕ ꯉꯝꯂꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ MLA 50ꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ NRC ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯀꯥꯔꯗ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯒ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ NRC ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ NRC ꯆꯠꯅꯔꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ प्रजाꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯤꯒꯤ 10ꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ इलेक्टेड पर्सन 10ꯅ ꯂꯥꯎꯕ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯗꯕ ꯄꯨꯡꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯉ ꯄꯨꯊꯥ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯗꯣꯝ ꯄꯣꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯧꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯕꯅ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯍꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ मितई जाति खाई पुक्चेन चाव मणिपुर की लोनना अखोगी इपा इपू हाक्तु पौना बजब वीर दिकेंदे असे लेखा तारबसु इमा लेबा की कथोके है थौना लेब कांगुनी अखोदी अखोगी जाति हालग नत्रगना अतोप फुरुप खुंदामिनर हालग अखोई थौना फब सके है लेते तबुदबु मिलिटेंट जिंग जथरइब खौंजिंजे पेंदबदगी खुथोंगनरपनी तत्तना चथरक्लबदी अखोई इसा मफोक खुथोंगनबद यावरकनी हाइबसे अखोई मसिमदि हाइनिंगी अदुना कुकीगी कांगबुसु नखोइना वाखन मुन्ना खलग हनबम थोए हल्लु 100 दना अखोइसु यावना अदुम अखोइसु नखोइगा फाइट तबो ताबनी हाइबसे हाइनिंगी ELITETV News Channel सिगो ओइना मियामना ईमेल खुथांगदा ई पाउ थाबिरक मतमदा ईमेल एड्रेस info@elitetv.in दा थाबिरकनब खंगनजरे मसिदा सुनतना ELITETV दा ई पाउ फोनबी ओइना फोन नंबर 9402890982 दा ई पाउ फाबिरकनब खंगनजरे मियामना सु ELITETV की YouTube channel Facebook page Instagram अमदी Twitter दसु फॉलो तोबिनब खंगनजरे लोइसलकपदा मरु इबा पाउ अमुक हना पिजरे मॉब कंट्रोल तौबला पर रैपिड एक्शन फोर्स ना मोरांगखोम लोकलाव बुंदा लंबी दा खांबा गाड़ी तरेत युम अमा अमदी वर्कशॉप अमा थुगाइरमले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ngasi अपॉइंटमेंट लेटर लिसिंग हुफुद्रा रोजगार मेला दा यथोखरे इम्फाल की वैली एरिया डिस्ट्रिक्ट नुमिदांग पुंग 9 फाउबा कर्फ्यू कोमथोक मतंग ELITETV ने संदोक सब नुंथेल पुंगनी की मणिपुरी पाउलो संजरे मिंग ताबिरु पुनपु अमुक हन्ना खुरमजरे।